Guys, my people, my brother, usuje kandi mwifurije kugubwa neza. Wihebeye tayi wacu Bliss, wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza n'iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazawe makubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Bizami, reka amakuru yacu tuyatangire ku mugabane w'Uburayi hara mu mujyi w'Irire, aho ku munsi wo kuwa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2022 igitangaza mu bitangaza itaye wacu Bliss yahakoreraga live performance mu byo yise European Tour, ari kugenda azenguruka ibihugu bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburayi, dore ko yatangiye tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2022 mu gitaramo yakoreye mu mujyi wa Oslo hara mu gihugu cya Norvege. Tariki 13 itaye wacu Bliss yaje gukomereza mu gihugu cya Sweden. Tariki 14 Bruce Melodie akomereza mu gihugu cya Belgique, mu gihugu cy'Ubirigi. Cyari bitegerejwe ko tariki 28 zigera abakobwa, abasore, abapapa, abakecuru n'abana batuye hara mu mujyi w'Irire mu gihugu cy'Ubufaransa bakirana yombi umusore w'umunyarwanda wavutse mu mwaka wa 1992. Bisobanuye ko afite imyaka 30 y'amavuko. Itaye wacu Bliss yamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie. Kuri uyu munsi akomeje gukora ibitendo n'ibitangaza hara ku mugabane w'Uburayi mu bitaramo ari kugenda akora umunsi ku wundi. Ntatinya kuvuga ko iyo agiye gukora igitaramo ugereranyije n'imbaga nyamwinshi bayitabiriye ibitaramo, utatinya kuvuga ko baba batekereza ko ari nk'umuhanzi wa mbere muri Afurika wahageze, kandi koko ibi ngibi mu myaka 2 iri imbere bizaba byamaze kugerwaho. Kuko niba ari umuhanzi uri gusohora buri ndirimbo ari featuring kandi kaza ari featuring ikomeye mu gihugu, kuko navuga nk'indirimbo amaze gusohora muri uyu mwaka wa 2022-2023 ni indirimbo zakura umuhanzi ku rwego rumwe zikamukira ku rundi, zafata umuhanzi utangiye gukora umuziki bwa mbere zikamugira umwe mu bahanzi bakomeye mu gihugu. Kuko niba Bruce Melodie ari umuhanzi watangiye gukora umuziki mu mwaka wa 2012 nk'uwabigize umwuga, kuri uyu munsi akaba yaratangiye gukora mu mwaka wa 2022 agatangira gukora ama featuring, kuko navuga nka featuring yakoze mu mwaka wa 2022 indirimbo yakoranye n'uwitwa Calligraphy Jones. Navuga ko ariyo ndirimbo ya mbere yarakoranye n'umuhanzi uhambaye muri Afurika. Bruce Melodie ariko utirengagije ko yakoranye indirimbo na Radio, ntibirengagize ko yanakoranye indirimbo na Shiba. Iki gihe akoranye indirimbo na Shiba cyangwa se akoranye indirimbo na Radio, buri muntu wese yumvishaga ari ibintu bisanzwe, ariko ni igitangaza ko kumva mu mwaka wa 2021 Bruce Melodie yari afite ubushobozi bwo kwigondera umuhanzi nka Calligraphy Jones, umwe mu baraperi bakomeye cyane hariya mu gihugu cya Kenya. Cyari igitangaza kwiyumvisha ko Bruce Melodie mu mwaka wa 2022 ashobora kugenda akajya mu gihugu cya Kenya, umuhanzi bivugwa ko atazi ururimi rw'icyongereza, akazenguruka ibitangazamakuru byose gihara mu gihugu cya Kenya kandi akabizenguruka avuga icyongereza. Nyamara nta muntu n'umwe mu bakunzi be cyangwa se mu bakurikirana ibikorwa bye bya hafi wari uzi ko uyu muhanzi avuga ururimi rw'icyongereza. Cyari igitangaza ko kwiyumvisha ko mu mwaka wa 2017 Bruce Melodie ari we muhanzi w'umunyarwanda washoboraga guhitwamo ngo ajye muri Conk Studio nka studio ya mbere muri Afurika. Cyari igitangaza ko mu mwaka wa 2019 Bruce Melodie ari we muhanzi wari guhitwamo ngo ajye kuri finali ya Africa Got Talent kuririmba nk'umutumirwa w'umunsi. Cyari igitangaza kwiyumvisha ko Bruce Melodie watangiye gukora umuziki buri muntu wese atabyumva mu mwaka wa 2018 yakegukana irushanwa rya Primus Guma Guma mu mwaka wa 2022 akaba brand ambassador wa Primus. Cyari igitangaza ko mu mwaka wa 2022 Bruce Melodie azakorana indirimbo na Harmonize Total Crazy, ko Bruce Melodie yazakorana indirimbo na Eddy Kenzo Nyora, ko Bruce Melodie yazaba ari gutekereza gushyira hanze indirimbo yakoranye na Inno'S, umwe mu bahanzi bakomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bruce Melodie kuri uyu munsi amaze gukora featuring nyinshi kandi zimwe yarazisohoye izindi arazibika, ziracyari muri studio. Izo yasohoye ni indirimbo yakoranye na Calligraphy Jones, mwarayibonye kuri uyu munsi imaze kurega n'abagera kuri 2,100,000. Indi yitwa Total Crazy imaze kurega n'abandi 860. Indi yitwa Nyora imaze kurebwa n'abagera kuri 1,260,000.
bisobanuye ngo indirimbo Bruce Melodie asigaje gushyira hanze ni indirimbo yakoranye na Inno'S, Aise, ni indirimbo yakoranye na Ruga, ni indirimbo yakoranye na Umar, ni indirimbo yakoranye na Koffi Olomide, ni indirimbo yakoranye na Bemi Soul ubarizwa mu itsinda rya Sauti Sol, ni indirimbo yakoranye na Babo AK8, ni indirimbo yakoranye na Big Fizzo n'izindi zigiye zitandukanye. Umuhanzi agenda akora amakuru uko bwije nuko bukeye. No kuvuga ngo Bruce Melodie buri gihugu ari kugenda agera mu usibye bira byo ku mugabane w'Uburayi, ari kugeramo ntuhite ubona ko hari abantu muri bira bihugu bakora indirimbo, ariko nibuze mu gihugu cy'Ububiligi yasize indirimbo yakoranye na Babo AK8. Uyu munsi turi tariki 31 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2022. Bruce Melodie, Coach Gael, Medbeat ndetse n'abandi bakurikiranira hafi uyu muhanzi birirwana nawe bamenya buri kimwe cy'uyu munyamuziki wagatangaza hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange. Baritegura tariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022, kandi n'abandi nabo bakitegura izo tariki, kuko navuga nk'umuntu wese uri hano mu gihugu cy'Ubudage utuye hara mu mujyi wa Hannover ategereje igitangaza. Tariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022 Bruce Melodie azabera hara mu gihugu cy'Ubudage mu mujyi wa Hannover azakorera igitaramo. Iyo nimwe muri live performance ziteguwe n'abantu benshi kandi zitegerejwe n'imbaga nyamwinshi, kuko buri muntu wese utuye mu gihugu cy'Ubudage, yaba ari umunyarwanda yaba ari ukunda umuziki nyarwanda, ategereje tayi wacu Bruce. Kandi nanone Bruce Melodie azava mu gihugu cy'Ubudage mu mujyi wa Hannover mu gitaramo cyateguwe na Radio Progress, ahite yerekeza mu Paris n'ubundi mu gihugu cy'Ubufaransa. Ubaka kanya ari mu Faransa mu mujyi w'Iriri, aravirire yerekeze mu gihugu cy'Ubudage. Tariki 4 azakorera igitaramo, tariki 11 yongera asubire mu gihugu cy'Ubufaransa. Icyo gihe muzamwamaze kubona indirimbo Aise yakoranye n'uwitwa Inno'S ubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wambaye mu ndirimbo zigiye zitandukanye na Up and Away yakoranye na Akoni, iyo remix yasubiranyemo na Diamond Platnumz. Tariki 11 zizajya kugera ko Bruce Melodie yerekeza i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa yamaze gushyira hanze indirimbo Aise yakoranye na Inno'S, kuko iyi ndirimbo ni imwe mu ndirimbo zizamufasha ari hariya mu mujyi wa Paris, kuko uyu muhanzi Inno'S bakoranye indirimbo ni umuhanzi ukoresha kenshi ururimi rw'Igifaransa, bisobanuye ngo mu gihugu cy'Ubufaransa arazwi, kuko ibyo yahisemo nuko ari byo yabonaga ko birimo inyungu. Rero tariki 11 zajya kugira indirimbo Aise Bruce Melodie yakoranye na Inno'S yamaze kugera hanze. Tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022 itayi wacu Bruce azahita yerekeza mu mujyi wa Geneve mu gihugu cy'Ubusuwisi. Sobanuye ngo Bruce Melodie umunsi kundi akomeje kwagura izina rye, profile yikomeje kuzamuka, kuko niba ari umuhanzi watangiye gukora European Tour ndetse no kwamaza ibihangano byo ku ruhando mpuzamahanga akurikirwa n'abantu bagera ku 760 ku rubuga rwa Instagram, uyu munsi akamaze kugira 763, bisobanuye ngo ibyo yifuje biri kugenda biba successful, kandi n'ibitaramo byari kugenda akora umunsi kundi ari kugenda yongeza ibitaramo ku munsi ugenda ushira. Bivuze ngo tariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022 mu gihugu cy'Ubudage mu mujyi wa Hannover, azerekeze tariki 11 mu mujyi wa Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, azerekeze mu gihugu cy'Ubusuwisi mu mujyi wa Geneve tariki 17. Akaba ari uko ibya Bruce Melodie bihagaze, mu gihe guhera tariki 4 kugeza tariki 11 azahita ashyira hanze indirimbo Aise yakoranye na Inno'S. Reza minda gushimiye wese no kudukurikirana, ni iby'agaciro kandi komeza udukurikirane. Ndi Olivier Fernandez, kandi subscribe kuri YouTube channel Bruce Melodie Media, tujya dukomeza kubana umunsi kundi. We kandi subscribe kugira ntuzacikwe n'ibitaramo itayi wacu Bruce azagenda akora umunsi kundi. Reza, see you, love you so much.